TSF ni bukhaktui Huai Sabis Asrambari Constituency Bisingni Gopal Nagar Rungnok Basaibari juda Rungnok rok visit khlaikya lasima singchake mangpili kasawi phakya Tiprasa kamini Rungnok rok obahanyo Huai TSF ni convener borong genang Bisan Deporma tei juda adang rok thangai visit khlaikya obahanyo teacher nokobui tei student rok belai kheno wana jakha omahai visit khlaimani bagai joto kami amchai yo obahanyo rungnok hamia sidra ligi lagai ongoi tongbayo mungsapono hapang mungsapono chaito geinaya yabri sewinaya omahai rungnok rok letra patra rok omahai ke phangjagi tongkha visit khlaijanai kha Tiprasa kamini amchai ni rungnok rok abahanyo Tiprasa kami amchai ni rungnok rok nokhe mungsapono khel khlaijakya obahanyo tongko songboro rok belai kheno wana jakha obahai rok nogoi tamkok saka khnai di report nokba Tahun bagai tini aso school visit kelainnya nangka. Belai no hambai kok matsunai rok no norok sunu kastono ko satung kepramani jora kan no giri tomai bagai tini seng abo tik abo Basaibari class 12 school omani di bade bosung yang Gopal Nagar Bida Bilu school tei Behlabari Gormal tei Kebangma school Kebangma school sing visit kelaikya sing price jagono sing nuka maximum no price school no teacher ni ekdom problem teacher belai turui short brong baksa jago school tong saijona baksa tong pajona baksa tong soijona satjona omahai keman to abano borok blogno songo request karego teacher turui sing class to khaipono songo time gini ya more hero ini bro I don't saga no at least the timetable the no routine tongani no apna ma khaine no apna makeup pa khaine the time missing ni na te omake sin saka to sing summer vacation ni pore sing to batabo ko summer vacation ni sikang sing DU bai sing mono letter nai the letter iman pore botamo respondi ab sing nasing nai nasing pore jodi ni akesin summer vacation laye abani pore sing TISF coordination committee ningai sing wan chuk nai jodi no sini je obo je sini kwai je district ni andro kubangma kuno o je Asrambari bidan chok kendra sini prai ini ni koilam barung to ni Asrambari Ramsundugat tun prai jagono sini Tiprasa ni kami am saya ungkai student 40-50 jana ungkai kisahnya program borok sawo bong ni room mate borok adaku 4:1 ছাত্ররা যদি ন 40 জন আঙ্কে কিসারা প্রসেস নিয়ে যে আনি প্রশ্ন যাব না যে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ন অব কি সম্ভব দিবা 40 জন কি স্টুডেন্ট নাই ছাত্ররা মাস্টার প্রসেস নাই নাই অব কি সম্ভব দিবা বই বই সং ওয়ান চুকা সং যদি ন যদি ন যে অব যে ডিস্ট্রিক্ট নি যে অজনি ডিইউ যদি ন আপনো সব কায় কায় সং সামার ভ্যাকেশন লাইমেন্ট পরে সং TISF অবনি তুই সং ওয়ান চুক নাই